Znači, junica se peče polako, čeka na za ručak. Nadamo se da će dobar lov biti. Ovako, svi na sebi, ja vas molim, znači, prsluke obeležavajuće da imate. Pazite na mene, bezbednosti kolegu pored sebe. Kerova ima razni i žuti boja, bilo je i pucane na kerove preprošle godine, obrate pažnju, znači, znate i sami polagali ste svi lovački ispit. Želim ovim povodom da pohvalim sekciju Grušić kao domaćina, ti mladi momci, znači, prihvatili su zadatak na sebe da ovo organizuju i dobro organizuju. Među njima i dva veterana, Isaković, Milenko i Rakić Dragan, osjećaju se kao momci. Verujte, to su ljudi koji već treći dan ovdje pripremaju polako i sutra će nas spremati, svaka im čast. Želimo ovom prilikom da ih pohvalim. Među nama je jedan veteran koji je i penziju dočekao u lovačkom udruženju, gospodin Milutin Ostojić, 30. godište i još uvijek se dobro osjećaju ovi. Znači, jutros, idući prema Grušiću, od Golubica ukazao se jedan lep objekat. To je lepo urađena čeka Dejana Perinog i momci koji su učestvovali, to je za svaku pohvalu i vidi se da sekcija Grušić radi na tome da poboljšanju lovstva i druženja ovakvih bajki i nadamo se da će biti još dosta. Sad bi riječ dao predsjedniku udruženja. Ja bih samo da vas pozdravim udruženja. Da vas pohvalim što kaže da se zahvalim što svi došli lijepo u ovom broju. I htio bih samo minutom ćutanja, dva lovca smo što kaže izgubili ove godine, dva naša člana. Pa htio bih samo minute ćutanja, to je Miodrag Šešić, Mani Gori i Dušan Ostojić, Brojka. To ja počinjam se. Brojka, kažu, bili sa nama, samo minute ćutanja, molim vas.
A ja kad dođem u Šatariće i sad pogrešim trevo Rakiće, ja već gotovo. Žene su voda, sto brakova i razvoda, pravi ti voda. Uđu prodać voda, žene su voda, sto brakova i razvoda, pravi ti voda. Žene su voda, sto brakova i razvoda, pravi ti voda. Uđu prodać voda, žene su voda, sto brakova i razvoda, pravi ti voda. Usne
Tarzanu, Miji Boksu, a Čikić Miodrag. Zahvalnica Lazić Draganu. I najstariji gospodin, najstariji lovac ovdje, Ostojić Milutin. I za jednu mladu damu, budućeg lovca, Stojić Aleksandru. Idemo sad zahvalnice, znači za odstrel. 5. mjesto Stanković Dejanu. Mladi gospodin iz Drenovca odstreljuje kunu, a njegov nadimak je Gušter. Gušter pojeo kunu. Gospodin, 4. mjesto, gospodin Isaković Miloš, muzičara dobrog oka. Treće mjesto, Urošević Saša. Sale se dobro pokazao u lovu na predatora. Nije Ljubiša žalio materijala. Drugo mjesto, Živanović Svetozar. Ajde, Majurac. Nema žurke bez Majurke. I prvo mjesto, gospodin Alimpić Nenad. Momak sa Letnikovca, rodom iz Nakučana. Nastavio je tradiciju Alimpića kao lovac. Svaka čast, Nenade. I sada, kao i svaka hajka, ima i svoje mašiće, kako i mi zovemo. Anđelić Zoran, za najpromašaj. Zorane, koliko mi čujemo informacije, 2 je bilo. Svaka čast, ko priznaje, pola mu se dodaje. Svaka čast svima. Sad ćemo na 10-ak pesama, pa ćemo onda da izvlačimo lutriju polako. Sad ćemo jednu nagradicu. Pevačica se razvuče. Kutija municije. Broje 20-15. Znači, ne čitamo nule ispred, znači 20-15. Svaka čast, evo momak dobio. Ja sam jednu manje. Zahvaljuje se pevačici. Pogledaj žuti samo da ispravan tiket. Lovačke čizme 22,83. Ja te broje nisam ni kupio.
Evo momak Sabine. Ispravan tiket. Izvlačimo sljedeću nagradu. Lovačka majica, dugi rukav. 21,86. Evo opet momak Sabine. Hajde momčino. Tako je, izvuci sljedeću nagradu. Kutija municije. Kutija municije broj 2650. 2650. Ovo postare moje. Izvuci Stefane sljedeću, a sljedeća nagrada je Mešaj. lovačke pantalone. Lovačke pantalone 29,88. Ispravne, Srećka vuci sljedeću nagradu, a ona je lovačka dukserica. Lovačka dukserica 20,35. 2035. Miješaj Mikac. Kutija municije dobija Srećka 24,54. Lovačke pantalone, a dobija Srećka 21,54. 21,54. Vuci momčina Srećka sljedeću. A dobija lovačku jaknu. Znači lovačku jaknu dobija Srećka 2735. 2735. Bravo Nešo. Boga mi Nešo ima, vidi da jakna ne bude mala. Svaka čast Nešo. Opet idemo jednu kutiju municije, a dobio je Srećka broj 31,88. 31,88. Evo da nešto i domaće. I domaćini da nešto dobiju. Idemo opet jedne lovačke čizme, ne crvene, već zelene boje. A dobija i Srećka 20,99. 20,99. Evo momka, po treći put se raduje i najzad. Evo jedan omladinac ide po nagradu. Brz je kao brzi Gonzales. Srećka 22,65. Evo i Đure, bravo Đuro, za sljedeću nagradu. A ona je lovačka dukserica. 26,96. Lovačka dukserica, Srećka broj 26,96. Sad jedna lepa nagrada, upucavanje karabina, a dobija Srećka broj 29,17. 29,17.
Evo viš mlad momak iz dvorišta. Lovački prsluka dobija Srećka 27-61. Evo ga Boban Pomjačanac. Kad nije dobio placu ovdje će dobiti. Lovačke pantalone, a dobija i Srećka broj 31-92. 3192. Evo opet Sabine. Lovačka jakna, a dobija je Srećka broj 2309. 2309. Izvući će glavnu nagradu, a ona je, ko skine patka, nagrada je slatka, Ostre srdaća. Znači Ostre srdaća u lovačkom udruženju Volujac dobija Srećka broj, nema laži, nema prevare, 2849. Znači Srećka broj 2849. Evo, baš lepa nagrada za gosta sa strane Gospodinci. Ja beše Fazan Gospodinci. Lovačko udruženje Fazan Gospodinci. Svaka čast mučino. Hvala vam na pažnji. Za moment će